Working President jaga Makhliya Pradesh Congress Committee ubah pencegahan NCM ulang bakatnya Sri Lanka Congress baka NPP hapo hasil seatan Emergency Council kanum tan dikita setia hak election kebanwan. Ulang ru baka digajar Sri Lanka nakam takaroi kepar ban nakam takabit kabyang jong kecai penrihi borok away. Hakabide baka cepeng kreya ika election MDC bat MP kabanwan. Nakaliang jong ubah pencegahan ulang bakam dan setia kajeng ika seng Congress. Marka diga seng kabla he kabla yar bat kabla danot ki kenong ki konsert jong jela haka baka ki unit kita trekam ki bape na duk kilong kemi ki samla bat kumjuru katana trekam jong kirang ba haji syang asgo tangani kawai ban yashong lang haka ju kasem kasyong ru hagi ki performan ki jungi lang hang ni dengan saya dapat keli kata nyilaban bo kawai ka jingli junga haupai ba ki yo ikum nu ya kan ka isi ka pemerintah ki karukum trikam jongka ka long ne am kat kum ka jingkmi lenti jongu pai ba dengan sengu bala da kajuba kolong ba kidon ki babun ki isu ki batmai bat karukum trikam ka bastet na ka banta ban protek ban yada ban kentiu ya karikasi ka jongi hapo ka konor jong siksidil ngatrai kan nomlili dang yatrai langru nei ka ya ingi kolong ba dang yatrai lang bat ngimla ban perform kat kum ka jing nanti jong pai ba kata te kan kata ini magum ba kolong mentara fi phai ba ya hapan ai jing ro ya ka ini ka isi wat mai hapo ka jing lam jong ba penyai sing sim ko mu siam ka bagi persyang ya ka ban keren ki babun ki isu ibadah ina kebenta ke interest jong ki briu ki jongi lada piong haka session ke badia pro na persyang kat bala na kebenta ber penstet ya ka land rules ber pensuk ki pai ba nong syong syong ngajing ri kende go siap nang ta la busuk lang ru na kebenta ka administration na ki snong leng baga administration of ilaka act 1991 haka bang yo ban busuk ya ki sang long kemi ki sang samla bari kar kom trikam ko jongki dengan semua bala da ka coalition ka jongi kaya tri bah na ka banta ka interest jong pai ba ngat rai ba ko pai ba nong ngimdon ka no ka jinsu tende ka banong kam kong menteri bah election MDC but MP ru na kaliang jongi ka Congress party na margadi ka National Party ka bangila ada organize lupa wat la ram don election ru idon ki district congress committee idon ki block congress committee idon ki primary unit haki level jung istang baper idon ru ya ki youth congress aman lagi district aman lagi unit idon ru ya ki mahila congress aman lagi district aman lagi unit na kalian jungi ngim tadon jing tan ban negara jing day election kasulong ba in haban should get up kandiat na kebentuk MP election ber MDC election kador kubwa bagi yo ba pira ban pai biang sia masurang di Malaysia ni kendo punya kun MP kata te ngani le ibit na bokar benturum kra ikadi MP ba pihak ikran ai ba panat ba Vincent nong ba yu kotong masulong ni hanal kom ba don na kaleng ka Congress Party jongi te mo ka Badiga National Party te lada kidon ki interest ka dili te ki bako ban yele te kila ban tho si ka party tendai ka sulong ba ya hadu mentahi namar ba ila di lupa sitting pada ka juga por bangidang hadu mentang ngidang syania ngidang hakajing long ju kumu nong mikmat hapo parlimen ngatrai indai tang ba hadu mentah try